mukaire nkukwenda gwatageni bo tegeri wa Weru TV kwenda kwera ibwega no ntubwo kwithura turaithiritie kwenda kugana kiugo kia mwathani na ugwe kiugo kira kiretaga moyo ningwitikia na ma ugeta na mbere kutharimwa na rwi ntukwenjaga ire murungu athithitie nikienda tumba kugwirua na tumba kwithwa tukenete beta wa Abraham kanata na Jesu mwaноkia woturo bwa kore yakwa bigitwe na ma gukara bwega igutura kiri mwathani na ndene awe kwina kumbana bitikiria ngane na ugwa kiugo kia mwathani ndene yukuria Joana Joana 20 na rafu kuma mustari jwa mbere John chapter 20 kuma mustari jwa mbere Biblia riuga atiri ntuko ya mbere ya kiumia Maria Magdalini ni etere kaburine rukiri kainda na kuri na mundu na arona iga ririti moromone jwa kaburi tonto bu arogea areta kiri Simeoni Petero na muritwa unge uria Jesu endete na abera atiri nimbarite nimbitire kiri mwathani kaburine na tutije kuria bamwikite Petero nawe na muritwa unge bareta kaburine bo baire ne ba matukire ende muritwa unge aroge ankuruki ya Petero na arakinya kaburine ari mbere riria akuamire na arategera ndene ni onere chuka enjeru cia bamba ende atatonyere ndene riu Simeoni Petero areta amuthingatite na aratonya kaburine na arona chuka iu enjeru cia bamba iri nthi ninge ne onere gitamba kiria Jesu aogi na kia mutwe gitamba kiu gitare amwe na chuka ende ne giakunja kunjitwe na kiare anto akio mwanya riu muritwa ungi uria wakinyire kaburine mbere aratonya na arona na aretikia gita riu batare baguciukirwa bamenya maandiko jera jaugaga ati no mwanka ariuke kuma kire yakuo riu aritwa barana kwao kiugo kingi nkathoma na njira ya ukue muno ni Joana 11 musari jwa 25 Jesu aramwira unini ni kuriuka na nini uturo uria umbitikagia kinyaga kwa agatura moyo na uria uri moyo na ne ambitikitie atikorokwa agweri ni ugwitikia o Maritha aramwira mwathani oni ningwitikia ati we nigwe Mesia mutana wa Murungu uria wenjire thigurune kangane kiugo kia mwathani na ugwe ningwitikia mwathani agakutharima gaturombe mbere tugana kiugo kia mwathani tugucokeria nkatho no tuboro tuturwaku ruria rumuri moyo ndaromba tukigana kiugo kia mwathani na mutegeri wa Weru TV rukirirwo na arua na kagitene gaka ndaromba mwathani ukamutharime ndaromba mwathani ukamumbanire reka ruteto rwaku rukone kanya ndene ya nkoro yawe ukamutherie no nturuteto rwaku rumba kutheria rumba kurekera irumba kwathura ni rumba kinya kuthoja mathugane ja muntu reka ruteto rwaku kagitene gaka rukethururwo gututethia na gutumbanithia kirimantu jonde na twaromba jari tonera Jesu Kristo mwathani wetu twaromba na gwitikia amen ndenda kwaria mantu jegie Jesu Kristo jawe kuriuka Jesu joriokio Jesu no akuriuka na no uriokio na nijo maandiko ya tukuraithiria tukona tukia narua tukiugaga Jesu na ariukire na kiri moritani ja Kristo kana moritani ja twitikitie kiri base kana strength ya Kristo ni ntukuja iria tutegaira kuriuka kwa Jesu kuma kiri akuo boni ntubwa kurigaria mono na ni ntubwa buria butumaga nkoro cietu turia Kristo tugita wirigiro kana tugita inya nyingi mono no tubwa kwithura tukimenyaga ati Jesu Kristo ate amwe na akuo na mbere kuriuka na Biblia riuga riria bamwambire mutharabene bathugana ya jui muicho jo mantu riria bamuraga bathugana ya baukinyia injiri muthia riria bamuragire na baramwamba mutharabene baramwikira aibu bachirire barachira atiri tumemweza tumukinya muthia tumuthiria na gute muntu mba kwaria mantu jau
na ndiye kwira ntuku ya narua rira ba mwamba mutharabene bataije kabisa ati ntuku ya kiumia nejete. They didn't know that the Sunday is coming. Kumuraga kwao bataije that ntuku nejete na bataije kaba atumirwe kuingia maandiko ya kwamba Yesu Kristo wengwa augire atiri rĩrĩa bũkambũraga na ntuko ya ithatũ nkariũka kuma kĩrĩa kuo ibarĩ bokũrĩrwo kũu Sunday kana ntuko ya ithatũ ni ntuko ya maana mũno kĩrĩa Kristo batwe kuma Good Friday no ntuko ĩrĩkũ ntuko ĩrĩa tũmba kũraithire tukona Yesu Kristo na ariũkĩte na kũriũka kwawe Biblia ĩriuga ikauga ati rĩrĩa akwĩre mutharabene na aromba kuthikwa kwina muntu wari gitonga muno no wetere araromba murijo Kristo no ntukwari njuma na ntuku ya sabato batetekiritwe kurita nguwe kinyereko koijo ari mathea no mbere kujukia murijo awe na areta aramuthika na akurikia kumuthika ntuku ya ithatu no mbere kuriuka Maritha Mary Magdalene Biblia ĩriuga kauga na arokere ari wa mbere muno gwitambĩrĩrene aria bekite murijo Kristo na agwita aria atethire murijo awe na nethirite na kimako gikinge muno na iba makire sana. Biblia ĩriuga bareo au bamakite muraika na umere au arabera ni atabuchwa uria uri moyo kiri baria bakwite ni atabuchwa. That is a confirmation ori barorua ni atabuchwa uri moyo kiri baria bakwite na baromba gukira na bareta bakirikana gati Yesu Kristo na ariokite kampari ya manto jekie Yesu Kristo arioriokio nonto no kwaria maandiko jaja kauga ndene ikure 11 ya John atiri oni ni kurioka kwa Yesu kwimaanisha ndene oturobwetu atia that Yesu Kristo riria ariokire kiria kuo number 1 na tuletere wirigiro ya kwithirwo atiri riria ariokire etere kiri baba na nonto naugite akwitha ndakwa ngaeta ki baba na ndeta na aria ngeta kubuthuranira gikaro kwa Yesu Kristo kurioka kwa ugo kuona ni atiri batu turi ya Kristo twina wirigiro ya kwithira kwino turo bungi tugeta kwa riria ariokire aumerekire akuo na areta kiri baraba imoyo na Biblia ĩriuga akarite njara yoreo ya baba na hau ni atutagaira na ni atweterete kundi ndo kwira atiri mu Kristo wonta ithiritie ntuko ya narua na kinya gwote mu Kristo kwenda kwira witikio bwetu kana wirigiro bwetu is guaranteed na ibwete ashua ni nonto bakwithira atia Kristo na ariukire kuma kiria kuo na akarite rutere ne rwa urio rwa baba na hau ni aturaithiritie atweterete ku twina wirigiro kuonoka gwetu ti utheri tutego we are not tomba kwithira tu in the same company womba kwithira in the same village tomba kwithira tu banjemwe tomba kwithira tu town imwe tuishaga the same governor tuishaga the same president lakini ndendo kwira ulio kamenya Yesu Kristo na mbiritie uriokio ndene yawe kinyoke thiro gakwa kwina wirigiro that Yesu Kristo no tunariokire batu thira tugeta twina wirigiro atutukona Yesu Kristo no tunwe uriokio tubongi ndenda umenya atiri riria Yesu Kristo ariokire iko anto ibarigarire sana nonto bwawe bathugana ya injiri kethira lakini kurioka kwa Yesu it is the beginning it's like a new dawn iko arekwa kurioka gukweru ka kwambiria gukweru kwa injiri in fact riria Yesu akwire nirio sifatia wechi ombere kwenenda gwita nkuruki riria nya twetikirie kana riria tubetikitie no kwenda kwira atiri Yesu akorioka no mbere gutuma injiri iratamba nonto nerire alitoba wara bera atiri nonto ngeta gikare ni Jerusalemu muonkambije na riria Yesu Kristo agwita na atumire kirundua mwathani katikatine kari tobawe na kumira hau kwa kurioka ni ari tobagire inya nene mono ya kueneza injiri ya Kristo Yesu kwa hiyo alitobawe ibombere kwithirwa bekirinya sana na kumenya atiri ati una ariokite kwa hiyo ibombere kugita inya ya gwita na mbere gutumiria nkuma enjega tendo kwira ati antuko ya narua Yesu Kristo kurioka kwawe ni wirigiro bwetu bwa gwitithia nkuma enjaga na mbere na niyo inya niyo etawa the power of resurrection inyeje ya gutumiria nkuma enjaga na kinya ntuko ya narua ndendo kwira atiri watumiria Yesu tumirio kira antu nari okite atikire akuo na ria tuthoma Kristo ri tuthoma mantu ja nene baba inge muno many kings in history yanda thoma history twathomere mantu ja King Kabaka tukathoma King Mswati twathoma many kings anene bau bonthe baina ma kingdoms jao bakwire no tumwe
walioka ta Jesu utuothiririe 3 days alioka no tuolioka kwa Jesu Kristo. He is the king, he is a genuine king, he is a true king. Ni munena wakama no ntona aliokire na aliokire gutwira atiri we can move on. Na arua twina inye nene muno ya gutumiria kuma injega na twetumirie tukiuga atiri na aliokite na kethia no mwitikie na kuriuka kwawe untubungi kwa ndomenya kuriuka kwa Jesu kumana akire aku itwa a very good hope wirigiro bonene kinyokethia kwina gintu gya kunde ni oturo kikuite kana kithirite kiri giti sasawa wamba kwetha wina relationship igukua ndendo kwira Jesu ugire I am the resurrection onini ni kuriuka koi kuona ni atia kinyama ntujara jateo jara wirigagira jakwite maybe no amberirie project irakua maybe no amberirie ontuburakua ndendo kwira if you believe Jesus Christ kethiro ogetikiria Jesu Kristo ari mwathani na monokia na witikire na akwire kumakire yakuo kuriuka kwa we no kuriukia mantu ja maingi no kuriukia family yaku no kuriukia biashara no kuriukia utoro bwaku bwa Kristo no kuriukia. Do you believe no gwitikia na ukenda ukaraja Thomas bara batitikaya no ntorire otegwitikia that means Murungu atekanya na doubt. Ibirania 11 mustari ja that Biblia igatire utikenia Murungu tena witikio twina witikio bobu ingi ate Jesu na aliokire na ndina amati ntuko ya narua mantu jara ja kuitende ne aku itikia mwathani uitikie ijali okaga na Jesu no ajali okie no ntobakotha we ni mwitikikwa ikuwa na story ya a man uria wetikirie mwathani Murungu no aliukie mwana wawe uria wari agukua na arauga nonto Jesu noe kuriuka agwita sibitari aratega mwana arona o daktari ba naunzi agukua agwatire mwana uria arikana Jesu akiuga ndene ikuria Johana 11:25 aragwata mwana arauga Jesu augire nini moyo na nini kuriuka na ingwitikia mwana ojo atikuite no mwankari uke araina inia mwana ou kana karambire kuminja mincha meno na kana karanenkerwa ndi daktari urio kugite atia ngakwite koi kuona ni atia utio ntumurungu atiomba kuriukia utebu atiomba kuriukia no nto twina wirigiro ndene yawe kethira ake wina witikio Biblia iruga twina witikio even little utegwitikio witikio gikinene urienda ka witikio kanini yau igwa ija kapindi kamuthanduku na ka witikio kau kanini kethira utina nkanja no wire kirima irema bitero mbairwa bire mabiara irwa kwera kirema koka na iteriene Biblia iruga wina witikio no teko doubt nema ugakuka imbie wire ndene utoro bwaku ihu yete kirima Jesu no akoriuka no ariokie family yaku ukahigera njera mwekuru ugeta tiga ukarogerete mbecha lesone ngarame kwana ukiuga mbitite Jesu no ariokie mukuru waku kuma kire urebi no amuriokie kuma kire mantu jateagirite no amuchokie wirigiro rino wirigiro ne bubu twena bu no ntumwathani no ekoriuka na no wirigiro bwetu Jesu wetu arokumwa sana yendo kwira atiri Jesu Kristo kuriuka kwa kuma kire yaku ti wirigiro akibutu ejaga ndendo kwira atiri hii ni inya yetu it is our strength inyere eriokirie Jesu Kristo ndene yetu Biblia retira atiriki ni yukuria lea Efeso I'm not nkurikana scripture ilikuwa we uria umbaga to him who is able to do uria umbaga kuthithia nkuruki ya uria tuthuganaia kuringana na inya iria iri ndene yetu kwina inya kuriuka kwa Jesu gutwete inya ikarandene yetu resident power inye Jesu ikarandene ya Mukristo no tebati gweta wena ogwa no tebati koromba wena ugiatata ubati gweta wena ochamba tukuyana ruwa ndendo gwikira inya kwire atiri kwina inya yariukirie Jesu kuma kire yaku na inya eje batwe twe carriers batwe twe custodians batwe itu akalia na akali na inya eu no to batwe uria witikaia Jesu ogere uria ukambitikia omba kuthithia mantu nkurukie jara ndithitie koi kuona ni atia koi mantu ja Jesu athithirie na ariukirie arariukia Lazarus no mbere kuthithia mantu ja manene no mba kurugura antu metho na ndendo kwira kinya wetikia na arua utio ntu bobo mo kire mwathani he is the resurrection augere ni resurrection na gwethira mwitikia wakarande neku he is your resurrection no ariukie mantu ja maingi jara ndene otoro kwa utwe na inya neketo mibatu turi a Kristo turombaga na tute give up utimantu ako kugeranjara ndene otoro ukageranjara kinyoke ethira wajitwe omba kutho intega we sibitari kitandene kiambajwa ndendo kwira atiri ugaitejera anto muntu akujaga aitejera muntu akinya
ageraga njara riria aga witikio. Ndendo kwira riria rionthe uketha wina thina likana Johana 11:25 yugaga I am the resurrection. Ukienda gwitikiria gikuo gikumbana utikua, you are going to live, ugatura no declare the works of the Lord in the land of the living. Utubonge ndendo kwira kulioka kwa Jesu gwitware kwina uturo. Our life is beyond the grave. Muntu uria witikagia Jesu Kristo ja mwonokia ndene uturo bwawe ndendo kwira atire ntuku ya narua ugo utithirira mbererene pale watu watakupeleka bakuthike na bagwikire thandukune na baande maoa. That is actually juju mwambirio jo uturo bwaku. Kwina uturo bungi twitite naria uturo buria Jesu Kristo atweterete. He is coming very soon. Nejete na mpwe sana na nakeja na nonto no kurioka riria akeja. Kintu kia mbere kithira kina maana ikumenya atiri kwija kwa Jesu kukeja atwe wirigiro bungi buria bwi nare ange kwina wirigiro twirigirite wirigiro bwa kuona baba tukwe mwetu kona Jesu metho kwa metho tukwe mwetu ga tonya gikenerone kukurioka kwa Jesu kuma kiria ku gwitwa wirigiro beyond the grave. Na Biblia ruga Jesu na gucokeria kera matha atiri kethira ogetikia utikua endo kwira atiri message muno ichutumairwo mathikone lakini ndenda kwira wetikia Jesu ugo tikua oka mama na wa mama ukamama uite ukaindukira kiri nthiguru nerengi no ntu no resurrection ari mwira kamwira atiri wambetikia no ntu nini kurioka riro karo mama ukamama riro utugakua wetikitie Jesu Kristo ko ndenda kwira atiri ntuku ya narua Jesu Kristo nowe kurioka gwetu Jesu Kristo nowe wirigiro bwetu na narua intuko nene mono iria umba gwitikiria Jesu ari urioko na ariokere kiria ku arashinda gikuo na areta nkomene na arajukia mbungoro cia kumbana no tubai resurrection ire twejaga key ya umbani ndene otoro tore Kristo. It is the greatest key that we have. Tukimenyaga atiri uria twitikitie akwire na rarioka na gukua kwa we maandiko gukua kwa we is very divine no tukinyantu kwiria riria etere athikirwe etere kusimu kinyago kwene kuria no ngugine ari meothogania kama mami mbererene alienda kusimu na alienda anakanyanga shetani anamwambia alete funguo arajukia mbungoro cia gikuo cia umbani ikiatomi utubati gukira gikuo. In fact wonoki utubati ukira gikuo. Paulo alirunga megita mwana auga gukua gwakwa to me to die is gain na gutora i Kristo koi kuona ni atia muntu uria witikitie Jesu na agetikia injiri ya resurrection. It is a powerful thing. Remember riria ba muragaga riria baugaga in fact kachunje kara twathomere tukwirenge tuga tukauga atiri riria baandikire Pilato ako mu sentence gukua aandikire na kara njara yawe aruga atiri ujo niwe munene wa Ayahudi. Lakini riria bejere bamwira hapana ukaandika ou andika atiri kaugaga ni munene wa Ayahudi. Pilato arauga atiri impandikire kui kuona ni atia Jesu Kristo ni munene wa nthiguru yonthe nwe ukirite iguru ria mantu jonthe ukirite iguru ria mathuganio ukire iguru ria bionthe na ingwitikia ntuku ya narua weja kumwitikia there Jesus today. He has resurrected. He is not in dead. Teka alioka narua miaka more than 2000 years ago ikio aitere ngugeu na narua no umwitikie itikia kinyonto buria bo ndene ku murimo kana anything family ku issue kinyere ku business whatever it is name it utionto bombaga. Biblia ilikuwa kiria Filipi inya I can do all things through Christ who strengthens me. No ndithia mantu jonde gukurukira Kristo uria umpejaga inya narua kado bena ogwe ukija kuja kuyu ntubuthu kinde ne turo bwaku Kristo no aburiukie na akumbanire mwathani tugucokeria nkatho na kunene rito riaku ibwega no ntubwa mutegeri wa Weru TV na gi program iji ya trombe aturaithiritie ndaromba mwathani kukeja kuja kuri gintu kinya kiriko gikwite ndene ya family yawe ndene ya relationship yawe ndene ya biashara yawe ndene ya utoro bwawe kinya buriku kana buriku ndaromba kurioka rieto ne ria Jesu muriokie ria boragire Jesu bataije Sunday is coming rienda kwira baraba muthombaia baraba mutitika mantu ne mwanya batije ati very soon kurioka ikwijite mwathani akutharime sana na akumbanire no ntwa kuthi murungu mwitikikwa na gakumbanire kirimanto jonde na naromba jali ito ne ria Jesu Kristo mwathani wetu twaromba na gucokia nkatho. Amen and amen. Mwathani abotha kutharime sana kwire bita Abraham Kanata pastor kanisa itawa New Birth Covenant Church Makutano mwathani atana mbere gukumbanira utuntu kinya buriku bokwite ndene ya toro bwaku ugetikiria
kugandamizwa na shetani, ugetekiria kumbwa shetani, itikia Jesu kama ukethira tionoki onoka ntuku ya narua. Enda Jesu ujo no aina inya ya kuomba gukuonokia na inya guguturia wonokione. Jesu ujo aina uwezo na ntubako thai mwitekekua na agakumbanira Krimanto Jonde. Otherwise, God bless you so much. Itanambere chwa kanisa erega gwitana rutatu wa mwathani na itanambere okemenya Jesu ating in the grave today. Jesu na ariokite na ari moyo na ini njiri tutumeria na twina inye nene mono ya kumenya ati Jesus is alive and he is alive in our hearts. Nenyo torone bwaku, he is alive. God bless you. Thank you.